ariko noneho barashaka gakondo irushaho icyo gihugu kuba cyiza, ariyo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabateguriye umudugudu. Amen. Makofi kwa Bwana. Amashyi ku mwami. Sasa weye mulokole. Rero we murokore. Unipe masikio sasa. Tega amatwi noneho. Sasa weye mulokole. Wowe rero murokore. Umeokoka. Ngo warakijijwe. Na ukaomba. Hanyuma urasenga. Na ukaombewa. Urasengerwa. Ukafanikiwa. Kandi urahirwa. Ukapata kazi. Ubona kazi. Ukapata nyumba. Ubona inzu. Ukapata mchumba na mume. Ubona umugabo cyangwa umugore. Ukapata na mashamba. Ubona n'ubutaka. Ukapata na magari. Ubona n'amamodoka. Ya kwako na ya waifu. Ayawe na y'umugore wawe. Pamoja na ya mtumishi wa nyumbani. Ndetse na y'umukozi wa Mungu. Kwenda kuchota maji. Na andajya kuvomesha maji. Kwenda kwenye farm. Na andajya kujyana ku ifamu. Pamoja na gari ya mtumishi kwenda kusalimia nyumbani kwao. Hamwe n'imodoka. In countryside. Y'umukozi ajya gusura iwabo mu cyaro. Sasa wewe umesema kama umefika. Wowe ukibwira ngo warashitse. Na Ibrahimu hajafika. Nyamara Abrahamu we yaratarashika. Umefikaje wewe? Wewe washitse gute? Uliza jirani yako. Bazo wamwicaranye. Umefikaje? Wewe washitse gute? Watu wengi wamefika. Abantu benshi bibwira ko bashitse. Hata Ibrahimu hajafika. Nyamara na Abrahamu yaratarashika. Hata Isaka hajafika. Na Isaka yaratarashika. Hata Yakobo hajafika. Na Yakobo yaratarashika. Tous les patriarches sont encore en espérance. Basokuruza wo kwizera bose bari bagifite ibyiringiro. Et toi tu es arrivé, tu as posé les valises. Ariko wewe wibwira ko washitsa ugomba gushika waratuje. Unasema Bwana ni mwema. Bavuga Imana ni nziza nibyo bivuga. Ngo haleluya. Nina mke mzuri. Mfite umugore mwiza. Nina bwana mzuri. Mfite umugabo mwiza. Haleluya. Haleluya. Na watoto wazuri. Abana nabo ni beza. Na nina kazi. Kandi mfite akazi. Every year promotion. Buri mwaka baranzamura. Haleluya. Umefika? Urumva washitse? Hiyo ni shida kubwa. Cyo ni kibazo gikomeye. Umekamata wafashe mabaraka tudogo tudogo, imigisha cyangwa utugisha duto duto, na ukaita ya kwamba these ones are the final blessings. Ukaita ko ariyo migisha ya nyuma ikwiriye. Oya, haujafika. Ntabwo urashika. Kuna baraka kubwa kule. Hari umugisha uruta yindi hariya. Furahia Bwana, nezererwa umwami. It's okay. Ni byiza. Furahia bibi, nezererwa umugore. It's okay. Ni byiza. Furahia gari yako, nezererwa imodoka yawe. It's okay. Ni byiza. Furahia ng'ombe zako, nezererwa inka zawe. It's okay. Ni byiza. Furahia promotion, nezererwa promotion. It's okay. Ni byiza. Furahia kila kitu Mungu amekupa. Nezererwa ibintu byose Imana yaguhaye. It's okay. Ni byiza. Lakini still, ariko ungaliki njiani. Uracyari ku rugendo. Nani anaelewa? Ninde wumva? Shetani anatudanganya, Satani anatubesha, sivyo? Si vile? Sivyo? Anatuonesha baraka za leo ya kwamba ndio kikomo cha wito wetu. Akatwereka imigisha y'uno munsi kwa iryo herezo ryo guhamagarwa kwacu. Tunapoteza malengo ya Mungu. Twatakaje intego y'Imana. Hatujafika. Ntago turashika. Kwa sababu babu yetu wa imani Ibrahimu, kubera ko sokuruza wacu wo kwizera Abrahamu, ingawa alikanyaga katika nchi ya Kanaani, nubwo yari amaze kugera mu gihugu cy'Ikanaani, ndani ya mind yake, mu mutwe we, alijua ya kwamba hajafika. Yarazi ko atarashika. Alijua ya kwamba yarazi ko ameitwa, yahamagariwe kurisi, guragwa mji wa Bwana, umurwa w'umwami. Ton espérance ibyiringiro byawe va au-delà des simples bénédictions que tu as ici sur terre. Birenze imigisha mitoya ubona hano ku isi. Ton espérance ibyiringiro byawe porte en elle-même muri byo harimo la réalité ukuri d'une vie éternelle dans la cité de Dieu. Kumurwa witeka ryose mu rurembo rw'Imana. C'est là où nous allons vivre éternellement. Aho niho tuzatura iteka ryose. Personne n'est encore entré. Nta muntu n'umwe urakahinjira. Parce que même les Abraham, kuko yewe na Abrahamu, ils attendent nous. Nabo baracyadutegereje.